Naga Student Federation gi volunteer singda ka henma thawong sathai haiba maralda thabak tegi suspend tokiba police personnel manga thabak ta amuk hangat kre amadi thabak tegi potharaba status gi employee amatagi thabak tobugi matam sangdokpagi wafam leiti haina Chief Minister Okram Ibobina Assembly da phongdok kre Pau sandok na pizari. Sat kibatang taraga marita lui ngai ni gi thorom yawba lakpa Nagaland da base toba Naga Student Federation gi volunteer kharada Manipur Police Commando na Manipuri da ka henba thawong sathai haiba maralda Infalis ki police personnel manga thabak tegi suspend tokiba adu ngasi anobu order ama thoktuna thabak ta amuk hanget kre ISTV news da phama pau gi matung ina makhoi manga adu ngasi ayuk Anova order ama thoktuna thabak hangat ankibani haide panbayai Naga Student Federation gi volunteer kharada pamdaba thawong sathaki haiba maralda SI ama yauna Infalis ki police commando personnel manga satkiba tang kunga manga da thabak tegi suspend tawduna makhoi gi mathakta departmental inquiry sathagani haina Manipur Police ki DGP na order ama thokibani makhoi manga suspend tawre tabadagi Congress ki MLA kun henbana Manipur Sarkar gi mayukta thawong adubu yaning daba phongdok pagal loinana makhoi suspend toba yaroi haiba khongjang sangsinduna lakpadagi ngarang CLP gi mifam pangtholaba matungda Chief Minister na thajaba pirakpadagi makhoi gi khongjang handokkibaga loinana ngasi police personnel manga gi suspend adu amukhana revoke tawrakhibani police personnel manga suspend tawkiba adugi matangda MSU amadi tongan tongan balup kayana Manipur Sarkar bo yaning daba phongdok pagal loinana makhoi manga suspend toba yaroi haiba wafum kaya phongdok palai khrabani thabak tagi potharaba status gi employee amatagi thabak tobagi matam sangdokpagi wafam leiti haina Chief Minister Okram Ibobina Assembly da phongdok kre mahak na makhata na haikibada sel yamna sanghandaba mawongda thabak tagi potharaba miyo singbo amukhana thabak tohanbagi mawongdi Chathaba yawi haina MLA Shyam Kumar amadi KH Joy Kisan na pukhalakpa calling attention amagi pakumda Chief Minister na phongdokhi Chief Minister na makha taraduna thabak tobugi matam loikhaba miyo sing amukhana thabak tohliba asi makhoi na pairamba project kaya loisinaba hona hanbani makhoi gi damakta sarkar gi maikadigi ahen ba senpam chalhandana ba honai haikhi MLA Laishom Ibomsana Didim lambi pakthopugi thabak asina lambi nakalda leidiba miyo singda kudung sadaba mayok na halle lambi gi nakalda leidiba footpath asi yamna hena wangkhatna thamli lambi lanthokpham jaga singda zebra crossing leiti haina pukhatkiba calling attention amagi pakumda Works Minister Dr. Ratan Kumar na Imphal dagi malom phawbagi lambi asi Ministry of Road Surface Transport and National Highway gi niyam gi matung inna sembani lambi asigi mafam ahumda foot bridge hanaba thawrang leire masigi damak ministry da proposal thakre haikhi sakhang daba kulai paiba singna palel gi molnom village da leiba naha ama palel gi kombirei village amadi aimol village ani gi lonaba mafam amadigi ngarang numidang pung 8 rom taba matam da fakhraga tamthina phurga thadolokpodagi ngasi ayuk laikanaba ngamdana laikhidraba miyoi adudi thangkhojen haukip sahi nipuga 8 Maha Government School amada oza oiba miyoi ni haire thawong adubu yaning daba phongdoktuna palelda lamdam adomge miyoi kayana Imphal more lambi thingbagi thabak sathakre masina maram oiduna lambi asida asat awok singda sauna akai ba pikre lambi thingba adu police na takthoknaba honari amaromda mihat aduda senaram gani haina singnaba aimol saitu da leiba thangmilen aimol gi yumda miyamna asib haksang adu thamjinnaba amadi yum adu amang ata thokannaba changlubada mafam aduda leiramba sakhangdaba khulai paiba singna nomai round kaya kapthorakre haidi thaudok aduda asok apandi yaudri police ki maikai degesu mafam aduda sangsinduna sakhangdaba sing adu fananaba honakhi haidi hauzimakidi sakhangdaba miyo sing adu fare haibigi pau sapchana phangba ngamdri Besnupur district ki manung sanba kwak sifai da nupi ama ngasi ayuk thauri yanduna siramle laikhidrabi nupi adudi
Hanai Kim Jau Sahi Kuntraga Nitoi Mapureba Tungnu Joseph Jau Sote Village Ward number ni Pandagini Yumgi Mamang Tangbada Hawa Yong Sakpanbi Amada Mahak Ngasi Ayuk Tauri Yanduna Sirambani Taudoga Sigi Matangda Police na case ama Lokat Kre Khongzom da leba Slopeland Public School da class 11 tamliba Sora Singh Wangwadigi Muhammad Rafipu Satkibatang Kungamanga da Lausi Khongzai Kenel da halaga thanambabu yaning daba phongdoktuna Imphal More Lambigi Sora Mapada Lamdam Adomgi Miyamna Lambi Thingbagi Khongjang Sangsilure Yanaba Purapadagi Khongjang Handokre Panba Yabadi Mahak Satkibatang Kunga Humdoida Iriangbanga Tainaba Mafam Amada Leiba Farmda Satkibadagi Thiba Kangdana Laklaba Matungda Tang Kungamanga da Sina Funkibane None Longmai Part 4 digi Saitaru Kaktangai Dibi Lansilu Golmaina Laikidabagi Matangda Ngasi None Bazada Miyamgi Weba Kongsat Ama Satkre Kongsat Aduna Maram Oiduna None Bazar Thong Hangnakide Panba Yabadi Tha Sige Tang Talaga Mangagi Nimedang Wadam Pung Taruk Makarum Taba Matamda Senapati District Manung Sanba Sini Kul Amadi Bisnupur Ward number Anigi Luana Bama from Amada Izat Mangal Lambadigi Rims Hospital da Laikan Naraba Matungda Ngarang February Tang Kungani Panda Laikidabane Sahi Lisang Sidna Mirai Biduna Laklaba Indo Myanmar Ngamkaida Tareba Kunja Singh Manipur government Ngakpi Sendiga Dabani Haibige Thazaba PB Dabana Ningan Naba Faure Hiram Sida report Ama Thasigi Tang Kunitoi Kunmari Fawa Indo Myanmar Ngamkaida Yungliba border pillar number Manipur Mathoidagi Manipur Nipan Fawa Information Center for Hill Area Manipur Ishamgoloinana Yengshin Kiba Duda border pillar Kudimakta Manipur gi Lamang Namba Amadi Kunja Singi Apamagi Mayokta Nampuda border pillar Yungshin Kibani Haiba Mayek Singna Kamba Ngambada Natana Mapa Mapu Singna Thambiramba Ngamkaigi Kudam Sing Yoktuna Thamawosu Tengnarki Manipur government Mirai Vireba Sanaragi Hena Tanglaba Polam Singasi Ngak Shenbibagi Tabak Satha Udrabadi Sahi Kargi Matungdadi Lairami Haiba Pawa Kangmangam Leroy Amaromda Leptana Ngamkai Mangsilakpa Amadi border fencing Lakpada India ki citizen Oiga Doribra Myanmar da Tinkigadra Kangmangam Draba Mipareba Kunja Kayana Konjel Tokna Lawang Amdrabasu Makoi Masel Pungbangna Nawa Tanahori Makata na Tijalabadi Asigumba Wari Kongai Kaya border pillar Kudimaktagi Thorakibasuyari Joktong Kuldasu Zap Manana Manipugilam Mankiba Amadi Myanmar gi Kunja Singna Manipur gi Lamkai Lansil Laktuna Umang Kok Thokpa Amadi Maital Ikbani Singba Tahobasu Paumi Singna Thengnarki Khullasigi Matangnasu Kunja Amana Wafong Kya Fongdorokle Lanasida Lambi Semba Matamduda Makoigi Shajangi Ningthaune Diga Atamugi officer Amane Di Waksugi Ningthaune Makoina Laga Haire Equida Lambi Sem Libisi Kanana Sembano Hana Haire Masi Equina Sembani Karigidamaka Sembano Habakanda Masi Ahing Nongtin Night Aka Akum Asi Noidabi Maram Namajisato Noinabi Tamaka Sembani and Haire Adumakona going to question Dora Masi Nokoina Lambi Heg Semba Come Tingi Asi Pabasi Nokogi India Lamni Hanang Canbra Hana Angunda Hange Adubu Achumama Kumga the Equid Aki Bakrale Maram the Hoi Madu Pabunabanda Makonasu Asomda Tirma Panduda Come Tena Makoki Lamniana claim Tora Abnana Hector Kanasana Kotamutunda Makoi de Force Koda Kodakta Telephone the Paunaga Hector Song Kodaka Equid Tident over Power Corpus Makodugi right Levi Maram Nakoi Madu Shana Highway Adu Masiga Akiva Mamduna Equina Highway Aba Makishu Cry Coach Lole Adu Maduli talk by Yanaba Kanban and Makarama among the Ngang Bribe say Aina High Rabane Bondrigi Matang di Nang ay Nganaganu say Government of India, Government of Burma lay Aduna Makoina Bizar Torakani Equina Pamasida lady say Equisi India Ogira Manipur Ogira Burma Ogira Kari 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 Kun Ogidabuno Kari mi Ogidabu have say Equia mi pine Kunta Leitabagi Sem Pom Tokpa Sem Kadai Sem Loise Kadai Habi Film Equisarana Lay Equiwakan the Yam Soe Masikarama among the Government of Manipur, Government of Indiana Kato Virakabuno I was Equi Yamna Samamne Manipugilam in Chiama Fawa Mangbuyaro Haina Chief Minister Okam Ivovina Miam Tinma from the Tatana Fondokpa Amadi Manipur Kangani Haina
तत्तना लावा स्टेट असिबु नुंगसिबा साबा मियोय सिंग हिरम असिदा तुमिना लेसिनबदा अंगकप पोकप मियोय क्यासु चोंथोरकले ISTV न्यूज़ की दमक नाव खोराकप मोलोना पाउदम जरिबा रिचर्ड रंजन इंडो म्यांमार बॉर्डर चांदेल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर की आफस्पा लौटो हाइदुना सही तरह मंगा सरा हेनबगी खोंजंग संगसिलिबी इरोम चनु शर्मिला ngasi चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट लमकेन पाउ तोनसिंगना माला लेते हाइना थादोखरे अमरोमदा मणिपुर दा लेदेबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना महा की खोंजंग दा सपोर्ट तविदबसी नुंगाइते हाइना शर्मिला न पेंदब फोंदोखरे माना मखाता न हाइकिबदा मणिपुर की आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लौथोक्त्रिबा फावबा मखाता न बेटी रोड लेबा साइट मिनर दा सरा हेनबगी खोंजंग संगसिनगनी हाइखि साहिद मिनर ममांग दा फम्मगा मखा चथनिंगे दो हौजिक मकीदी तुंग दा लेपीबसी कनामता उदबसीदा ईश्वरसिना अइना तौजरिबसी सही तरा मंगा सुरे चिंदा चादा थक्तना मियामगी कोज की दमा लेलेइबा कनो तौरि अमुबाइन से लौथोना बाइन अदो मियामना लेपीबा दुमक पामजै हौजिक हाइदी अनकंडीशनली रिलीज तौबा हाइबसीमा मियामगी सपोर्ट फंग तारदी अइसे सोइदना अइगी दाबी से फंगफम थोई वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड हाइबा वाखंददा अदो आशा तौजरिबा मक्सिमा फंगद्रबदी फंगदबा तारबसु अइना कैसुमता निंहनगदबदी लैते ईश्वरसिना अइगी फेथफुल विटनेस ओइरी हाइबा वाखनसिदा हिंगलिबा पुंसी असि मिशन अमगुमना खंजरगा अदुगा माई पाकपा हाइबसी चुम्बना ममई थंगदा माई पाई हाइबसीगी आशा सिमदी अइ मांगदे मियामना हाइदी आना हजारेना संगछनब खोंजंग बाबा रामदेवना संगछनब खोंजंग मखोइसु लेबाकी कोजकी दमकता ngaktani हाइबसी अइना खंगजै अदो अखोइगी लेबा असिदसु मियामगी कोजकी दमा असिगुम्बा लैसाबियबना सुमाइना पुनमक थादोगा अमुबा आइन तमथीरबा असिना मिसम प्रजा ओलिबा आइन हाइबा अखोइबु ngak सेनबा लेबसिना मियाम द ओनसला कांदा अखोइगी लाइफ इनसेक्योर ओहेलिबसि कोकनबा हाइदना चंगछलकबा खोंजंगसिदा अखोइ थौतौरी ना सिविल सोसाइटी ग्रुप सिंजे लोइनबा अदुम मथौसिना दना लेबसि अइ कोसिदा मखोइना सेंटिमेंट सोक तबसि तसेंगना मसी अखोइना सौगतफम थोई हाइबा इना दरकार ओइबा पुंफमदा तेंवांग बिदबसिमक तसेंगना मखोइ सेल्फ सेंटर ओइ हाइदना आइना इपुकनिंगसिदा फावदबा ngamde शर्मिला की काउंसिल एडवोकेसी एस मोमोना शर्मिला की मथक्ता पालिब केस असिगी चपसाब एविडेंस अमत फंगदबदगी कोर्ट ना महापु थादोकपनि हाइखि थक्ता अखोइगी प्रोसिक्यूशन मासी 309 IPC की मखादा मासी मरा लेना अखोइ बिजार चथरकपनि अदुबो ऑनरेबल कोर्ट ना माइके अनिमक तारकांदा मासी कोई 309 की अटेम्प्ट टू सुसाइड से तादे नंगासी अनकंडीशनल रिलीज तोबने मासी एक्विट तोबने कियामगई हौक्ताबिदा वैली ब्रिज अमा सानबा ngasi वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार ना जात्रा हुनख्रे लुपा करोड़ मंगारोम संगना सागदुरिबा थोंग असि थात्रा निपान की मनुंगदा लोसिनगदबनि हाइरे ngasi थौरमदुदा लोकल MLA थामरजीत PWD की चीफ इंजीनियर M लोकेंद्रो यावना अतै मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगसु सर याखि MLA थामरजीत ना हाइखिबदा चीफ मिनिस्टर अमदि वर्क्स मिनिस्टर की मतेंगदगी सागदुरिबा थोंग असिना मियामदा साउना कानबा पीबा ngamlagani हाइखे मिनिस्टर रतन कुमार ना इम्फाल दगी कांगसुप तमेंगलोंग तौसेम हापलोंग फावरगा सिलचर फावबा चटकदबा लुपा करोड़ लिसिंग तरागनी थुई संगना सेमगदोरिबा हाईवे असि लोइसिलबदी मियामना साउना खुदोंग साबा फंगलगनी हाइखे माना मखा तारदुना ngasi jatra huliba thong asi thuna loisinaba honabada miyamna mateng pangbiu haikhi Asian Development Bank की मखादा प्रोजेक्ट साउथ एशिया अखोगी कनेक्टिविटी है दोना साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कनेक्टिविटी की सासे की मखादा अखोई सैंक्शन तौदना लुपा 1200 करोड़ की क्वाइट चाव प्रोजेक्ट नि PWD की नसी फावदा नांगे पायरक पसिदा है बता रहे मसी यादना मसी अखोगी टेक्निकल बिट हांगदोक्तना फाइनेंशियल बिट हांगदोक्तना मसी की अखोई कंपनी अमदा मधु अखोई टेंडर से तौदना
ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯔꯆ 7 ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯒꯗꯣꯔꯦ ꯁꯠꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 13ꯇ ꯁꯃꯔꯥꯝ ꯄꯟꯊꯛ ꯂꯧꯀꯣꯜꯗ ꯃꯦꯃꯤꯁꯥ ꯀꯧꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯍꯥꯔꯨ ꯄꯥꯡꯒꯣꯡ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯃꯦꯃꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯟꯖꯂꯤꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯑꯣꯐ ꯊꯝꯃꯨꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤꯅ ꯊꯤꯅꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4-5ꯅꯤꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯏꯃꯥꯁꯦ ꯁꯝꯔꯥꯝꯒꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯩ ꯏꯃꯥ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5 ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪ ꯆꯠꯊꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯥꯞꯄꯟꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯨ ꯊꯛꯄꯅꯦꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯄꯨꯂꯤꯂꯤ ꯑꯃ ꯊꯨꯡꯖꯜꯂꯒ ꯄꯨ ꯊꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯇꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯥꯕꯨ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯥꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥ 3 ꯍꯤꯡꯅꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯔꯦꯖꯤꯌꯥ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ 3ꯁꯨꯕꯗ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯀꯤꯌꯔ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ HIV ꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯝꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯀꯦꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯤꯌꯔ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯨꯕꯥꯁꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ HIV ꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯀꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ हेल्थ कैम्प से हॉस्पिटल में आनंद ले हॉस्पिटल जाकर लाइब्रेरी स्पेशली PLSIV यूजर्स स्पोर्ट्स मैम लेमन हिजाब पीबगी प्रोग्राम चथजरनी ISTV लोकल द सरकार न स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सानब होनरिबा असि असुम्बा थवोंग नटे हाइना नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्शन डिमांड कमिटी मणिपुर की वाइस प्रेसिडेंट चुरामनी नंगसी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पामुसिंग उनबदा फोंगदोखरे कमिटी की तोंगान तोंगान लुसिंग कयाना सरुक याखिबा थौरम अदुदा चुरामनी न मखाताना हाइकिबदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सानब होनबदा सरकार न अरानबा थवोंग कया सथबदगी थबक असि थिनथबनी हाइखि स्टेट गवर्नमेंट की पैसा सेंट्रल की पैसा है पैसा मणिपुर पैसा मांगन मैम से लेना नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से मफम सानगनो मणिपुर की कनागुबा मियोय खर की वेस्टेड इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट को पब्लिक इंटरेस्ट ने हाजना पब्लिक प्रॉपर्टी ने हाजना वेस्टेड इंटरेस्ट तब नागा स्टूडेंट फेडरेशन की वॉलंटियर सिंह का हेनम थवोंग सथै हाइबा मरालदा थबक सस्पेंड तौखिबा पुलिस पर्सनल मंगा थबक अमुक हनगतख्रे अमदी थबक पोथारबा स्टेटस की एम्प्लॉय अमतगी थबक तौबगी मतम सांगदोकपगी वाफम लेते हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना असेंबली दा फोंगदोखरे मियंग ताबिरिबा पुनमकपु अमुक हन्ना खुरुमजरी।